Ukiangalia ninasema mambo imetokea, tukio imetokea katika taifa la Israeli Misri. Tofauti na sisi, tuna tukio yetu ambao tunaishi ndani. Lakini katika tukio tunakuwa nayo, Mungu wa mbinguni ametutumia mwana kondoo. Zaidi ya kuondoa dhambi, anatuchunga, anafanya protection yake juu yetu. Haleluya. Mungu ambaye tumemwamini ni Mungu mzima. Haiko tena kondoo ya mnyama, lakini mwana wake pekee ndio amemtuma kwetu. Katika juma hili tumeikumbuka, ametutuma kwetu ili tuokolewe. Tulikuwa tumepotea katika dhambi, tulikuwa watu ambao walikufa, lakini tumeamini Mungu ambaye amefufuka na anatufanya tukue washindi zaidi ya washindi. Timotheo iko nasema Paulo kwa Timotheo wa pili 3:16 tu anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu yafaa kwa mafundisho. Haleluya. Yafaa kila andiko ya mwana kondoo wa Bwana unafaa kwetu sisi waamini, sababu ni Kristo aliye hai alikuja kwetu ili tukombolewe.